Sokuhamba. Sengihamba la. Nasi. Le ngiyande. Ngathi utofuna ukwenza inwele konke. Just $10 baba. $10 kuphela. Kathi uchaja malini uyanchaja? Hayi baba abanye banikwa $50 ngakubabo mina limpa $10 ngiyenzane $10. Khange imini ayilingana. Emhlabeni uNkulunkulu wasiletha ngendlela ezijiyene. Hayi umama moyengcina ngcono kulani ngangcono ngizihambele kumama. Ngoba ngithatha isikhwama sami ngizihambele ekhaya. Ndinganika $10 every time la nika $10. Ngcono ngizihambele ke mina ekhaya. Uyangaphi? Senziye kumama phela. Ngihlula phela la. Ngehlula. Akuhlule sehlulana singangcono. Alright. Khathe manje ke. Manje ke uthi Isikhwama liyalisa. omunye nomunye angibo lami yakumama. Anti iko sokukhethile. Mina yini ngihamba lela liyanga. Lami yakumamami. Hayi baba kumekisa abantwana ke. Abantwana ba umntandane endle umakhodwa ngunini. Uzabona ukuthi wenza njani. Anti wena ukukhethile omunye nomunye kumamakhe. So manje selihamba lini? Khathi ngizayekelelana. Anti lawo yakumamako. Lami ngazalwa phela ngwa ngesihlahleni. Ngilo mami. Hayi baba kuphendukani nora bisana isikhwama lesi. Ubozwisisa singene endlini ukuthi ikhanda lakho liqinile. Kunje $10. Ngiyachiya mina. Wenza khona konyachiya.